Mo gare ga savannah ya Afrika Borwa, go tshela tshukudu e e itshepang e e bidiwang Jabari. Jabari o rata go opela ebile o dumela gore o na le lentswe le le gaisang otlhe mo lefatsheng. Mme ka maswabi, seo ga se boammaaruri. Jabari o batla go tsenela kgaisano ya talente ya ngwaga le ngwaga. Ka jalo, o botsa ditsala tsa gagwe tse di gaufi thata le ene gore a di rata lentswe la gagwe. Ditsala tsa gagwe ga di batle go mo utlwisa botlhoko. Ka jalo, tsotlhe di mmolelela maaka a a sa reng sepe. E le ruri tsa bua tsotlhe. Leila ke ene fela yo o bolelelang Jabari boammaaruri. Go opela ga gago ga go monate thata, go bua Leila. Boammaaruri jwa gagwe o setlhogo go bua Jabari. O galefa thata a bo a tsamaya. Jabari o swetsa go ikgatholosa Leila. Ka letsatsi le le latelang, o ema mo moleng diura di le dintsi le diphologolo tse ding tsotlhe tse di batlang go tsenela kgaisano ya talente. Ka letsatsi la kgaisano, Jabari o tsena mo seraleng a bo a simolola go opela. Batho botlhe ba selekwa ke go opela ga gagwe go go sa siamang. Ba simolola go goa boo. Ebile diphologolo dingwe di konopa Jabari ka mao. Go utlwisa botlhoko. Jabari o ikutlwa a tlhabilwe ke ditlhong, o tshaba ka monako jo a ka kgonang ka jone. Go tswa kgakala, Leila o bona se se diregang, mme o mo sala morago. O nepile Leila, go bua Jabari. Go opela ga me go maswe. Ga go phose go palela ke sengwe, go bua Leila. Ga se mongwe le mongwe yo o kgonang sengwe le sengwe. Le banna, ga ke itse go bina. Ee, seo ke boammaaruri. Go bina ga gago go maswe. Jabari o a tshega. Ka letsatsi leo, Jabari o ithuta gore a ka ikanya Leila go bua boammaaruri ka metlha. O ithuta gape gore ga se mongwe le mongwe yo o kgonang sengwe le sengwe. Ka jalo, o setse go tlhoma mogopolo mo nngweng ya ditalente tsa gagwe, maatla a gagwe. Mme ngwaga o o latelang, o fenya sekgele sa go nna tshukudu e e maatla thata mo lefatsheng. Le fa go ntse jalo, Jabari o tswelela go ikatisa go opela fa a le mo shawareng. Mme ka nako, o nna botoka go feta. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com